Tala Fou whapoponga Tala Fou malisi ufonga le lau mua mole nei vaenga o le awauli. O le ale aini suinga i le whaawai pe ona Sāmoa le taitai o le actor David Sāmoa ina ua mai a whaalau loa se li po titele le Waitangi Tribunal i le whai unga o le vaiaso. O le komisi loilo tu mau lea le malo e whaia whautuanga ini tangi e tu inatu e Māori e whaatatau le tu la fono polisi ma whaatinonga le malo o lo solia i folfolanga na whaia le whiangai ngai Waitangi sa whaatatau le lipoti ini tu na solia ai le whiangainga ni mata upu mō ngā puhi e wingai ele i Northland. Ma whautua ina ele komisi loilo le toi whaafoi i Māori o ele umalava e umia le malo i Northland. Whautua ina le whaia o se taui, o se whaatu e senga, whaata sema le whaia le malo ni whaatala noanga e whaatatau le toi whaangalua ingo tu la fono, mata i ala po o whainga whaavai. I whaatala noanga i se tasi o au nanga whaasala lau le whai unga le vaiaso, na Sāmoa i Sāmoa, na te tuu awanoa i nisi o whautuanga i le lipoti, mai eilo na talitonunga o le lipoti, o le amatua o ngā ama whaamawina i tala whaasolopito le atunu, o na ua whaasao i nai nisi o vaenga na sese i le taimi uatuana i Northland. Sāmoa i le lipoti, ele i o ele ngā pohi e tu ina atu le pule i le malo New Zealand, mai le i tu ina atu fo i se whaatanganga e pule ai pule ai pālangi ma Māori o lātou lava tangata. Na Sāmoa Sāmoa, e manino lava ina o le tasi lava le whainga malo i New Zealand, ai eilo na māsalonga, e ono mawhaio na ieni fetu na inga e wa alua i pule ngā mō nisi o ele i Northland, na whaalia al Balamia Christopher Luxon, i se taimi muli ane o le atangatanga i toto ale malo i le lipoti. O lo ato o toa peona whaatuatua ina le Balamia Christopher Luxon lana kāpeneta. E ui e luani pepa e pui malu i ele kāpeneta na sao fia peliki i tua i tutono aso e lima. O le asonga fua le vaesu talwai na maawai le News Hub se pepa le kāpeneta na tuuina na nā iai e whaatatau i fuafuanga le whainga malo so whaatasi. E toe sui ei malilienga mō tutongi tāla whiangai na whaailoa i lea fuafuanga o le amatua a fia i tamaitai o tangata Māori Pasifika. Whaapea matupulanga talavou masailo ai foi le tutusau finangalo le minsta mom taaptau falfai ngalwenga ma fautuhanga mai sui o le ofisa. Ai ole aso whareili na whailo ai foi i se isi pepa na saufia i tua mai le ofisa o tupe sa whaata atia ese mo se teimi le tu mau le kāpeneta ni pepa o whaamatalanga ala o le malo o lo tau whaieni fautuanga pito silo na talawhianga i amatanga alwenga mo lato minsta mal kāpeneta. E mawhai e malo na whaaui pe suia ni vaenga pe o malilianga mo tutongi tāla whiangai. I se whaamatalanga al Balamia le town leilai lungo le AM show na ia tā wai i ato atoa pe alona tali tonuina o lana kāpeneta. O le mafua angale na uatula e maiele embi malanga le mata upu mawhailo foi o le awhaia la lato lava suenga i le pepa leana liki mua. E hele taimi e toi whaafo i pe whaawa wailele ai o se lima tā lai tutongi mō le tau waila au mawhala au motonga fitinga. Mō tangata ele ini cards o le super cold, po community services cards e ui i se saililinga pitola tamai o lo whaali ai o le tootele o tangata New Zealand. E mana na oina ia tu maupeo na le ise tau e tutongi mō waila au mawhala au motonga fitinga. I se sa ilinga forward Talbot Millis o ta wai o le valuono pasene o le atunu o e langolango ina lele ai o se tau e tutongi ma uatangia mai ai o se tasi o polisi pito silo na lawiloa i le atunu. Na sauno le Balamia Christopher Luxon o la lato whaamatalanga ele i whaia whaatosina le whainga pālota o tangata mawhaia na tutongi tau whala au. E te tauna fsosoani ma tutongi sina tupe, e mana na o fsosoani i tangata i le ngā whatia o na tutongi a tau. Ai o tupe i o la whaasawina, e mawhaio na whaiini tonga fitinga foses fulmal tolu mo le kānesa, e tele tupe o lo i le tau singol soifo maloloina, mai mo umia le whaio ni fesoia inga whaapea, pe ona saunoa le Balamia. O whaatonuina le whaamasinonga mawalunga i Wellingtone le kamupani le Fujitsu ina ia tutongi le tolu tesima le iwa miliona tā la i le matanga alwenga o whale pui ona o le whaale tonu spolkalame o kompiuta a le company sa whautua ina i whaonga mo le whainga o polkalame a leo whale pui na amata mai le whaamasinonga ia September e o maia o ke topa o le tausanga i luafes fulvalu
na tuina atua i le Fujitsu i le matanga luenga, se tau le software pole kalame le kompiuta e fitsa lau sifulu ono afe Tala, ma e mawhai e whale pui na whaonga e au nua mani vaenga mo mio na toi whaopopo, e le ifo inisi tau e toi te tongina. Peitai o le ono masina mulmuliane, na toi si itia ile tau ile silia malilima miliona Tala. E tasi te si malvalu miliona Tala le tupe na toi maua ele Fujitsu, ma ile company na ngau siena le software, e ta ua le Dassault, ina wailoane e le sao le whaamamonga na tu inatu, ile taimina tapa ile tau sao o le ngā luenga. O tamaiti a onga New Zealand, ua ta ua isaililinga masu e suenga, a tonu onisi o tamaiti pitosili ona le ya mionga, ile lanolangi, pe masalo ua vai le tulanga talie no me tutupu, i tutono poto wa onga, o le sa ilinga le OECD mo tupulanga ta isfululima tau sanga le mātutua. O mawa ile pito mawa lalo maka mo New Zealand ya tunu o leo lato wa tina enga, ya mionga i tutono poto wa onga, ma o se tasi o atunu o pito silo na whaane e tonu, ma ile lisi o atunu e valu se fulu tasi, sa o fia le saili linga. O tamaiti New Zealand fo ia folinga mai e pito sili atu na liipoti ai whaafi tauli, e au fia le pisa o malele tau pulea, whaalave o telefoni ma masini whaate konolosi, whaatasi e matamaiti e le whaalongo i whaia onga, e whaale tonu fo ia mionga tamaiti New Zealand, ilo lato lava si o manga, whaatusitusa le tele o isi atunu e le polo kalame, le whaatino a ilo ilonga po suenga whaavao malo mole numera, o isi atunu e taitutusa ma New Zealand, e awhia Brazil, Morocco, Bulgaria, Chile, Suetena, ma Uruguay, na whaalia le presidente le tau maumule asosia whaia onga, le PPTA, ilona ia iloa, e le angape whaale tonu a mionga tamaiti a onga New Zealand, talo na amatal whaamai o COVID-19 fuluiva, sale i taatele lea whaafi tauli, ma o whaia onga ia maululungo la tau tomai whaapitoa, ia la tau lava mata tapo o mata upu, e fōlinga mai pito siliato o nā mio le leita maiti i tutonu o lātou poto a onga. Nei lo whaia onga i e tau mawhai e sui isi whaia onga, ma tau aveni mata upu e le masani ai, ona o le lava o whaia onga. Sāmoa leo se pepe i tutono se taavale i se whaatasinga, na whaieni tu o ngā taavale i le whaatangaina i tu la fono, i lunga o wala titele Waikato, e silia malelua se launi whaasalanga na whaia leo, i lea whaatasinga ini ave taavale sa iai, e silia fo imale afe ni ave taavale, na o la tau polokaina a wala, ma whaatino ni amionga le Tala Fou i ala i tu o ngā taavale, sa lamatia i soifu o tangata i Waikato i le pole astonai, pe ona whaalia e leo, mai to asfululua tangata na loka i nai. O se tūlanga na ufai leo, o lo lātou mau o se pepe i te tono se tase o taavale, na ave ina i ni tupulanga Tala Fou. Mai whafo ato Waikato, sāmalanga atu i lea whaatasinga, o mafua angana taloka i nisi, o na ole ava malosi, o amionga tu whanua, o se tasi na ave taavale aiolo o se ia le laisene, po le sodio tu unga o whaasalanga, ma se tangatolo i ailona tu si sai, e to tolu ni tangata na tau fia o lato laisene. O nisi taavale leini numero laisene, a o nisi tangata sano no foi wha malama o taavale, a o sawa leo o taavale, na ta ua fo i leo le to tele o nisi o tangata na o atu, matamaiti la iti, pe o na liiputia i le leiti o New Zealand. E whaasa fulu tau sanga le matua o staule le a wamoli le ngawinga o se atutupe, mani pepa tala tupe mai se unungali i sa afia i se ngase onga. I tauranga i le amatanga le vai aso nei, na ta ue leo le asto na ai, na malanga le unungali i te awanu i drive le aso ngafua taluai, ai fianga i lo le tamama se ngase whafosei, na mawhaio na ave le fale mai, ina uavala au e tangata na tutu e fisosoani i le taavale le fale mai, au le i taunu uatu le lavea ai, na ilo le tina ua le iloa na atutupe, i le taimina o ai ave lona te olua le fale mai, ma iloa ai foi ua ave ese mani pepa tala tupe lona te olua, mai le pusa le telefoni. Masafa o ngaina i se tangata, ia pepa tala tupe nisi o fale olua i le alava vaenga o le atunu, na ta ue leo, o se taule le e tutusa na ofu masitasi o tangata na tutu e fesoa soani, i le ununga alii, le ana o lato loka ina, ma mo lia i le ngahoi, mai tula i le so i le wha amasinonga.
O le nomophobia, o se upu o whaingoa ina le popole po o le no folelei o le tangata o na uale se fiso o ta inga ala ilana telefoni. O si itia le whaonganga o telefoni popoto tala mai le luas fultau sanga o tua nai. Ele ngata mo fiso o ta inga ala i tala noanga whapea matustu singa e ua whaonga ina fo i tatongi ei whaatau po ni pili. O ni awala e mawai whaamatalanga i au nanga ese. Ai mai sei fo i o whaafia fianga. I se saililinga le Deloitte na mawai peto sama le lua se fulu pasene o tangata. E silia ma le whaalima se fulu o na siaki telefoni i le aso. Peto sa leo ta ilua se fulu menu te umalava i te tonu o i te ulata i tasi i le taimiolo o ala i le tangata. Na so ena Eric Lee mo le University o New South Wales manise lau so ene tamai te silia ma le to lima afe i se University saina masama au le saililinga o le nomophobia ma le lava o le moe wa fiele o la malolo ina o le tino ma le mafau o le tangata. E pito sile atu ona le lava le moe mo le tangata e tasi le polo kalame e maasani ona tele le taimina te whaongai na ilunga o telefoni na ilo le tangata le tele ni apps e na te whaongai na ini taimi pupuu. Maasama ua fo ile sa ile linga e sile atu ona tau sina le tangata i se polo kalame whaapitoa e tasi tutono le telefoni le mafuai ona whaasili lona fia iai ai le lava i male moe o le malama o le telefoni e whaape le whai ai o lai susulu lava le la ma e mawhai o na ala lava le tangata pe ai eise masini e susulu i ona fōlinga o whautua ina lau su e tangata ina ia awane i whaonga ina le telefoni le i tū la ai le i moe ai whai tau se tusi pe seki fo ile wati whawhango mo le taimi e te tau i ona anga i e malolo ai tu mamau ese le telefoni mai le moenga. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le awa uli.